atrevelaw masibi utuniin en mertial program la kasi sa akla al itasil si hindi nga ma host mertial el dado el kambes ma agester kamam Mr. Winter me kutiate le guda ngasuli umil afternoon umil muterong el al sil se tara ikimomdas luasing club gul to il do takaw si sak kering ilang to ko rablu ay state government maktingol mo rise nga kabay ngol sa Mr. Wilter guklo ti osingel girela kiomral wasing na atara agi mo marar ngil to ko gi moru ringa wase kada kadol ng seul mru legal state mo mil no to to daw de swed jak mo do ng seul tir kadol to daw de swed was magarang ya adi improve legal state lang kadamla mo matengel wase o mesin legal blura belaw nga state government amal age kere klo do de lo mistrira adra national government mal gere kere la state segi dagi morat crossing la club kul to da do ringi da kausi sakre maktingol mo rise wilo do son militer teruruba gele gor ka orgi mo le ulte ya malang mal lungilita sils akti koraso ke yo era bora a state government en gorang ania di sol mulgirela del COVID-19 mal dimre ma atgoer tial kora gureng singin mal close to bulu ase kada magara mo sibedal open a border kid mal adra taiwa mangwa visual ase kora ngania concern nga kara tial tora COVID-19 el gora mal namo beisa ro gutoy adam kemal goel wase mla tien sakla dergir mla mornya albul aigal hureng sera hearing eli ra WOIA erana oai al san mal concern ra aigal udo na merigel melo ase bolungila bingil le to ase tabula akoram no nya uldo swega kambes luase tial man na moklom se de lai kang adia al san mal el bulira adaul gomda se ngaringi sel fil ngala adro se dia al fera distribution ngora se gida gumme seringia adlogera ager mo msa odria wal dilo sado la sengara ule blion lam loisi dia al dulo se truwa ta mal diga kalir malu betol sengareng lear bebira do sogola do malu do da ul ese dugu tungul ma border men dirregul revenue ul rado ondas lo ase mare do open ringi alagin mal jaga udo mal mo bul ending aringa bebira udo ngar belar el girel mara kabelmente dia alabong le rado lo ngara al golek ta dia al golek malu be kadamlar mulal udul weiba tax malu be kadamlar mulal udul wase al sum dirga mara den girga mem drelya agreement te mo ko kaul harau msel gume sem na mo dia kal sal togora sen nasong sa revenu togora ase ngariya mismanagement direct ma dia ka dorula girel mrula adal ngara government البعض أوضو ذي واسي ملاك بولاك لوريو على تلقيبل أنا productivity تير موضوع ذا لولاي مسيل بولو أيسين affect هذا الذي غانا قبلمنت سي كذا ديتين الاناليسيس لنا كورا مو سوال مو أيسي لين كذا من رين سهين لا بيبيو سينا تلو رين سين إلا سيل دولو أسيم subsidize yaknalong siya President Whip sa surang dili kal malgoy was nga dia kal sa governmental subsidize ra asurangal company esel to ka maral toil sel subsidize e ka malgora rate dia ka malgora au tergok toil was en tagire del subsidize you know sel sum ga katla rate e ka omosuga 10 maga omosuga 5 maga kal 2000 right ya olingla dengir gida proportionately decrease rogu
sel haladika Kabo. sel one ra subsidy the sel 0 to 150 kilowatt hour fakat esay dia the sebenarnya aplar say gitu subsidi tay dulu covid mereka yang bol rio arala mo dia kal haraw akong daksal di say gitu awal wala limit mereka tinggal 150 moro al amor sel di break hal sel bes la mulai sey sel legel mu ta da dulu sey di to da la lo ase mga 2 million sa PPUC dia kalau lo ase 100 terma ngaral al prepaid miler mak madang gumar vital gumar awan man de merko lek mna calculate lo ase ngarai usage ngarawan man 700 kilowatt hour I see masel pang aktimula se beska 700 kilowatt hour that's below $100 ngarangi $90 program mertiagi cross act akla besel dia sa o molgor niya krosate nga malgo ay gal nga kongres ito ka di metro do lasi ngas dia ka mol nga sa dengi lagi miskumyaw do kasi sel aku ngori apa lifeline subsidy program PUC say Ela di pustmia experience nga kara. Ay kagidel to kara dengi. Sendula se 0 to 150. Asung kita ngarsi lagi. Itu ngara tiril kotel dia lo uspe adengi lahat. Tiril uro ra amt. Ito fabliri ra tutara se bendori mo tanga se mo. Bai tiril nga mani. Ekidel ngara bli dele. Tiril ngara ke marap to ka. Ko tingol mo ni se lutre mar ka. dia hal tila agu kensorangal girel agu ko musubira adala dengi wase tirigel mal botol gilo ata hosaluspe agirel moktogal pe mang gumdas wen bai al sumar adala business akmal kla oegal hotel mal kla dengi lospe entira girel mo o persel costasti ndiagal giril leng elang waya rogul adal borasa subsidy sumula PUC di kabera expenditure sentir menjabol legala dengi ese gulgornya ko unfair do so malmut tang amanitel management ra PUC isbil wase agimora ureda al sumda pas kemodo yang mata dengi ndi dia kal togora alu malu ben togora efficiency ramsi other mismanaged tel program len dia kal madu urni malu dia kal rula urele la ul momoisi maulak kwasin ngora dia kal sal lungi lul daso seigi ebere dia kal bolsil dia ni subject mo state Di hal ngari ako ra kami terwag gilid sila wala do state. Kabong malum oh dia aktiwaseng nguay say diesel elak batangali sel nomor administration jadi regal masawa tagi del subsidy elwase di regal ul maigal siova di regal uspe a subsidy di regal iga di regal help regal siova mong operate mong sebel ngangi se klisiela e kana mi remur travelur belaw leng di regal sel sungum letirga di regal pe abil setir di regal diwaya adro ultra householder ngi di regal mo tial ludo da mo ngabol la sel muil klisiela udo del mobile operator householder ko o si sul mara siova ti regal se igal a siova mi regal uspe a angaseu diwayar adro uspe a angaseu segi do kule koram argument tir wasi mendak di igal siova ngari employees tir mangarang pel ya mal dia kal goktara bali soy lul daso en vitila igal argument tani ablura amerikela seldulo ase dia kam murei sa tax la gor igal maklul corporation lengu ul mo da kal help para akti gulgor ngilto ase dia kal na momre kastadi lo ase dia ka guarantee lo ase albornia klolu dudela yoel sei bernia corporation leng adra maklul business unnecessarily mo help parar bulu ngani a choice ngilo sing magara igelu de diwa Bill Gates tidul billionaire ending ya program ngi ol ngasera blul adal merula a cancer study mangana itilgal guk pebil di musukul ngi oban baka guk pokal ngi aulak kwase diak saka avitel mora adal maralos pe molgil ela state government ngaga ase sel primera presidente lo hace a Adagot
agumdas we ado bora state government te dol tirak seguidul daso es el gotol mre del rolel adara velao mogot mal ube tumor ududir al ingorezla al mutul betol adal moria jabartir le selvi dong le chegardi open a border mo batoka revenue mora treasury velo egel revenue era el filter down el bona abul masnara angrem lungu ingel tarba balda yang mamo through a process es el process angarinya fault ngil malclor velo es egidol fault a politics Misal bodo mir seludo, dawan dala bodo mir ngil mlora treasury. En sabi el moknem na drong lira al politician man adra government to mgid ngar ay gaigid lurior. E amasa dia kamorni. Sige na ulak masal bornia au reor, mal bornia urele la adra tial blay rowi. En mornia blingle na tamatarti. En dia dil sige. Dia tul mong kada menglora government marada maurora government tangala mong ngani atol black felilos din dia kal necessary government ta moharti kada bayol si sakrar adal mo letche gom adra serson waya nirmang mayoel elangin malaungil alborniam sisi el program el creator farmers association ng group pertil el mo Oriol produce agal malubet tamalal mal magadrulia food security motoy yo si time egadugut maklia problem ra NCD muswedel dai burta bebirau do dra NCD mortial programming tomo malal magal legal ungir regid el blal dur tohtan bobo mga kaliw la kadi mo aigal process del kalaston mo mara akan sume manganamo magdire kal solve el problem e alborgia jabrara e already ngari alla lo se selbo morio e require by law magara pe pensioner ga mora pensioner ga mamora SS ga mamora health insurance ga mang almali clear gerro gwa te kera o se siulta man dia guktorur tanga viti se do kara mo betol dimo klungoria adal velo motomoria kotot Ese ngania adal gukna subadakal wasin dia kalsal el feral udra atora SS. Dawin mutiang maral waise agumna sing amaral nga sila studentse. Yak pe SS na marigel silguro. Di sila gural ndim na bokaudude. Elang ngania adal kongres malgoy wasi. Kalelungil bo the fair tiral adal Philippines ngania bebirtil malgoy wasi. Di per kama Michael ngilay lududam la SS bangarang igibom rey. Lem dias mamang mai. Gimola lem dak gimnay angles igimlutul merbelaw sung mai say. Even ar adal lebri adal belay mat algong disabil malay 6 months tela. Al expire se tulusur ngiya angles lutul merbelaw. Sing ala lo say. Oy mesay gidal adi rengal gired rom dasul million. Maral gora unfair en digida dia unfair ngot aram brigel o mali mo aurora go gidira kal pes es rang o mo dia ko bolos pas ka duda ka gora isi kita argument tergilen to ase tianga social security it's a social assistance in moral other bela mo lang ker bela dia part social assistance masuk mengam adar bela dia kal girem contribute dia kal sel mau lor bela ika Allah ngazil Allah akmur kau kan di wasel mol goni na merige ko ora dia kal se emel exclude to the rules le bom se ya omar bela e ko morte hospital ko ma rokul to involve ring mang di sel to meska 6 months le sel moral imla mo dia kon part tertial ngeso ra blur bela ko kedi lusini dia ka todo lusini se lo martiam le se moral se mal que ngara la lo ise mi omo tirgal talolo ni tirgal ada Filipinos agi man le contribute e viga ibo mospe dia kala dim la contribute temle part tra social issue ra blur bela oh se igam le reason na congress e truli se la ela di imol toil gum das veteri
to reimburse ka adrang od blue sel MSA ka Oh. adrang od blue at to reimburse ka in 6 months time hindi way nga ka bokse era MSA nga kadi kalsel mawdo diri sa paegal benefit nga ka ngalagay malugang maasra nga sige da may kaya benefit mo hindi tel social services social security social welfare and other kira sila blue sige da ko Sel mo sa niya more sel part was a moral issue. So where is a moral sergi ng ngargir? Kada mo kasi India tirgang amlame kada mo kut magpilol nga siya urtir. Item la kan tribute malu ba kada mo tagi ko no si tirgang me part social issue ng belaw mo. Kada milngat mo kurtir ma hospital tir ma protection security tir maro ko to ko. Hindi ako adal gukmil ko nga adim nakal. Dilulwa siya ul magada mala tir ngarala. Malmutal tangan bela bol sa elebro hospital ang gas del dirna service morti. Ngasing giril pay maluben government amotek tir mga atarima daw lagi. Di actingul mori seguida ul do suegal wasay. Seguida gotal mare del kadiruli el require legislation. Magadiruli ya ada almaritling moringa gidringi e moringa uduli. Etuk muna lo si. O bor maasal na mo dial sui lo ra magaram. Makasendil nga niya at tamelen ngaharal adal mo murul ngile tia business ringi. Mangari abling lel dir. I mean subeder mul ay gito. Almut talas lorela do state government. Ay gal to hacer sama o mangedel nga niya udo nga banga. Endin dia kaludo na monday business lomul. Dia kasmel lomul. Ya reason en dia lomul nga niya ada state lomul nga kalwa. Dia kadila ada state ma ada talo. Agim di kwala dur ngira pare ngwasi. Tia ul man dia kaboltoy. Dia ka tira magit. Magkamamada sa mo full time al ada sel segi tamal. Letia ako magrola watermelon mo dia wal di sa nga lekon di galoa. Manggire la government mo maaray gel surplus luaya. Brigel lo mara a farm surplus e process el mora warehouse malube mora pa. Malube ka mo karangal ka school. Esel la gel stobra asurang mo dia lo musa. Ay gel kriangal ka school soril mang. Lengalia sinsel muna lang siya. Principal muna lang siya. Aul mingagim gangerti lang. Kamam tel skula magi nga niya gimo nga kaler belang tayo. Selbol temel kaler belaw. Sel bila komi di mo mo. Lengal ka di mel makalir mal mo mo. Lendia ka sa mga iya. Tira ka kasi ngarge hotdog. Ngaman mo ko lo ay magidam na trainer gidal mo rin say miti almol ko riyan man ito. Hindi siya train as back. Mo say di require will politician gidal Hindi magid. ka necessary mo giulil argument ra Mr. Tora state book ra sa gebra. State government. How to improve the state government. Dia tila nga kung nasa tila nga a question rebek la ada all di nga og swira rebek la ada den katong omes lo sa ikal state government ang makaray. For example, mlarangi tiay gidale hindi nga ringi tial National Housing Commission man loklo artel hindi nga riya maral bebi rablay selbo do mes sa report ra NDPP mapal housing at timlam ka ora yela kakaro sa state ra hindi ko kasi ela ko kasi Ko hal muna sa nga niya blalo blan mo ora bek state. Abang betul ko state al motor rablay Individual homes ang igale dulong subdivision. ya indira ka subdivision madira individual homes ela kung dasal abay sel marala uri subdivision ang aray dasal ang ara parta kala kasablaw ngara malgayok hindi tayo gili wal blan to ta wal ngarnya uri giren dia kata tengel was yang ngania funding ni alu kata mengir sel next 15 million hindi ko kumlak mula sa tara adoru ringi employment hindi tila gili lang tila ya hard tra issue hindi sel maganda mo so employment kasi mangaral industry
adongot mokkel moraikal state margo yung magarklia employment sector sel state marangaligel sel state malubar adon ngar orior moraigel blue margo mo contribute tel moraigel state tin makmor sa igil raise la question wase say igil process seng national government leader say igil orior el help raikal state ano ba kada state mendingil mol ko amati kana itsengi margo develop say igil partner ngi len suku minta kalau dia oi segi dulu yor ya kan mula mo 4 years saya dir oi segi legal state Sabi ka lang sir ko. kabo Malin ba? Sel toy. The way we get it to start margong monitor ni rule mo toy. Ari kwa legislation na olbi. Rule wasay. More niya a program ra food security na angkle. Akmal ko ay kale, iya nga niya udo ni. Margo esel omomoro ni, kamadangel was akmuru rai kalto, ududol sa igidale Farmers Association ng anaklit. Mang mornya ikal deduction ul bulgo. O sisiultan ling article was government mo o ngara article program ling ula adlo ura government mo patogol di misal sabihin mo patogol LDC other bela so 17,000 ang ever tira mo maulak ko asi dia kadaba late sel wasi kadaba move a bibira program ra governmental mora private mang eventually kado multo tel togol mo o private o alura governmental jo taxation mo dia kal government di mro sa black grant el Mora State. Lekadam lamang nila sa black grant tamang hital kanse. Ngau gay, hindi nga ang ariya tokol le example sa begal proof la sa black grant tam la ovulit. Dati black grant ram rigel, masyabal, mataiwang mageltang, amla maule kada masay gaya kada uriyon, edi sa adal mo sel endring ilway lo ayo. dia oi mang important dia la le check om sada food security mal mor sel gistra question na sel da podo rural legislation engirel ngarngi cloud vessel domestic in wasi mal sum le check kada mo kada sada food security mo kada sada agriculture kada mo karai mom doi sra production ra babi sel da mor segi del area mergo mo betok what was is for example kemudian ini saya last year yang hari selling through the environment symposium ramayo. Arus ra orang alibang nge ubabi, marto karmel babi. Hindi nga mal interesting at tiga lang kasi. Lam tirga sa sabari sorry lemung til expand abla babi. Hindi nga pasyo. Era sel la kapasyo siya nga tangal mesa seyo say at since tirga nga amla property lo babi. Sorry ra pasyo, tanga mamastira pasyo. Say gid era andia ka mor say gid area ko help partir maldum sabi ako man menta ko ra dia ka pay attention ay gid. Lel sum mra ra pay attention atir. Yang sabela let's say again. Was state try ran makto palikla ba kendrengi marwang esar ma. El help primat sum dia ya national government ta say since kada Malaysia food security team kada reduce sa import rapport increase sa local production tiay gid ngai gid al kaido siobay ang kita potensial untuk develop pergi. Saya kita lang ada desa nila. Dia elang malalungil sel ngari experience lagi. Le tilal soil mulgorni amle issue ra Taiwan. Nga ka magoit sa saligra goit sa mlo malitia tora nekkeng tial Taiwan demonstration center nga clear sel. Oi. Agoy chamle sign seal agreement. Lemle minister resources ra agotol constitutional government to remli gamle president. Remli ga may invitation ra Taiwan girel say. Le Taiwan adim le aleleng omdas lo ase abela develop ni do mur agriculture. Mesay gamle product tiamle offer ra Taiwan. Mang may invitation ra merbelaw maramliga tutkia go chiwang o singara area ga mo mortal meeting. Nenggeru baga kumlangot al president dia kal sohan mo la tablu. Mle lela sia ngal leka belaw. Madia ko ngalal gudengel gira tol toy. Mesel su mung duba invitation na engel minister ngari sel area ngegira girel mo.
Mangdirunya si kosikara adal sam lobang game hindi ko mare del mortal meeting. Mangguk mero bisa nga alwasi. Dame ulit ba Taiwan magmasaral mo nga. Akala mo milile margo ng omesa sales. Ako si aka ungil hindi nga kada ka udude kom jagal suwe kalmo mas. Yang alam ko ang government to malgi del mo may. Akmay ako si mang masaram li ka dilo nga album sige almak keskal ko. Makko si makabom pedilo si harun suel mo Taiwan. Asu manggonge margo ikensuer ko kam hindi sa bel ko. Dong das ngal ada su lo tital obis de bora Taiwan. Mang mo nga alam mo asi. Asu mo das ng gospel ni bom durni sa bemel mo. Mang memel ko nga magugo ma amesing nilubag. Magimlong. Etil ay gidil molgor ni amle problem arti. Magimlong arum margong ito ultra film video ni. Elwasetam lagaralo murasel sa Taiwan. El rogul ada di mula ada sales. Lebe bila ada dia ka atmir. Mandal su ilmo sales. Ma sistem tiram le atiagi. Ngalangane biru man satal video. Agabel mentanya nila ut mara imorial ada rogul. Seguk mal drastic to agundas gidal ada sel momla atmira aruba. Dingwal nila omreder ni. Ewa say. Ela ut mamira imala kabelmen. Yang merausul meragul ada moringnya alat terngil bolo sel seringi. Say strong central planning. Oy, mengloringi segil toy. Malah adalah Taiwan ako tetemlo komite trababi. Malah tiros pa babi yang Moses asola babi. Leun ating vinklele. Aguk toktang asen dia kalau ngirahel dergi. Di dia kalau malasin sekamal ka babi. Ya, caigi dulu orang ngira oler atrás yorgi dulu así. Presiden tak melasi. Kombi menua udo the maser makna mau udo del me elang mede ele dia kamu uspe. Masel melakamen tanah la oler yorgi dulu así. A presiden tamlam we le envia kalau udo dam le problem. Ning tele la bodo mur chalur. Ngire la government mone involvement. Melal blabornya udo. Ang next step kasi magkakaangin ka daw, mura program. Masel gulgor niya kasi, akabalmenta sa berulya la, elwa siya ka, ligel logul ut makabalmenta sa elsers, tirgel soril lisa ut malubin, soril diosers, el ngarte al programa sa bil, morinya program na akabalmenta lo mastrira, alat man sa bil mori. Malubet kuk tiol nga siya nakablid til mrur sel utun. Yung miyaw do ito mga. El asal na pora. Hindi, agulgor niya say, we have to do something. Hindi ako sabi, we stop reserve. Hindi ako sabi, LMBL lang. I see. Tila klol to ko, el sum katangara food production. Yung gira nga niya involvement tra government ringi. Okay. Leng wat ya gire, kita dia ka mag-klol at tamed. Ada uk nga niya di tribal telkail at tamed. Hindi for example, al sugo mo ka urior, let's say ka urior at WCTC, weekly, hourly wage ka at $3.50 an hour. Mang, let's say ka urior 8 hours at talsil, $28. Al sugo mo ka urior at ang hariya kaya at temen, ang sipa emal ngusel ritme at $28 abik talsils, klaam ring ka eh. Kaya gida, Manggira la government kan mo soy sa presidente. may say, maulak kasi ang government tagilin mo involvement. Tilal mo lugor niya, tara argument at tilkal buhay ka, selgi madadura, tukora sales. Mo mangit, itong nasi. Kamamalilasan mo lugor luay say, hindi akal sa mamlo muul. Hindi akal sa mamlo mo uror sales. Elagi blumur dalang aklam. Girel nga niya ududa, malgira dalang aklam, kamama mo oy tatema man nga sales. Leulum dagim nga sales, lagi mo na elo, magkaral ng algam. Matilal problema ako ng lima ulak malgola sa kabalment tagilin mo involvement ni pertir kaladal murura klokli ela sektula si tomo pergmil murura sa siw ito rula sing kangka belum ako si tiya ulak malgor nging mo ula ka mo subedal mang saygira agel malga mal kangel wasi mga taklet al other all bill agilel mo niya program gidel wisi ngala lalo si co-produce
access al government, tom douder kami, albor nga access al diak al motraw, o nga lo si ka magitur kami. Hindi tiya kita gisa ilang Kabong. Kerja yang urtial ula la government series berat January 21 men mutel al series. Namun ya 1 month and 4 days ran may tawal. Igel proposed the bill na to the House of Delegates ma Senate. Igel tangara igel wasay kato mere adrosi ka udo duleng tialeka na mirgita man namo dami. Mata masada wa corporate registry, marwa medical marijuana, marwa online gaming. Diesel mo bill dara waisel mo ko Malaysia at Tora State ma foundation ng economy. Adya ka priority. Adya ka igyan laptop ng bill adya ka sa igid. Sa igid la o sa igid. Mal kamal na rula kam ng mo sa dal mo kro debate di akma di dulit yang maraya lang. Tila igid el troy gambes. Tila igid igid el chance ni. Lendial ngaraul. Ndiaga wila politician el chance la gorsa tal toy malube el relil mo se el rispandal bra vivirai kalto. Le lang kida government kida nga ganda unong kami nga Google daswek based sa experience nga ma analysis nga katiagi. Kida mla mo government react. Ndiaga plan. Diesel duba arod alwasya nga alia ese sa mo da niya next month. Gida mo uro. Kamalo med tabay giro gutoy, mal di base sa giro toy. Gado react al mora amlamo issue. Ndiya ka the plan o ya president elang agumesir hindi mo follow adra news ma. Ay kal complain la WIA mga. Hindi ka kaldulo asi kaya gida direksyon na vision ringi ay gida program sa kal rule gida la adra belago. Malboring ya follow ringi. Hindi ka follow a presidential leader, kada follow a reaction na other the surverted. Kam ko la ensure nga wala singa kakmal alwider tiya. Ya, antes siya kita bukos nga nagtiyaro gito mo eh. El asel, so algo ba kal morsil subject si tiyang tingiran ala national tingiran ala state. Ako mda sa imora man miltumal la ra tiyatora development. At ambil tabi Public Land Authority. Litungwa for aguspera government order. Ay gal utum na government order na luwina government order mora government order di nga imala Public Land Authority. Dia ka para siringi. Tinga og siya bay lola bay gal utum. Hal Public Land Authority sobra governor lo senja so. Dia authority tira list authority tira makarang. Tel ngara le Lora State Government ay liura ka menor mora GSPLA government order. Wa ba ma-apply sir nga di ako mora ka menor di ka gani di mortir. Le title la utmong Lora Public Land Authority. Exactly. Lomtera government order. I'm sorry, no. Mandi ka sa ela ka menor aktiom das ruwaise. Hindi ka sa ela ka menor rulia uduswel was egel Public Land Authority Blanwina government order ngar kapsa. Action sir mo series. Dia siya kung mas beyond the real amo. Ay ka nga tora la. Sila ko malin consistent eh. Lendi ka sa ela government order. Gambes wasi. I mean, kaya ko kulon. Gora malin consistent na all the swegaling. Al sungum ka governor. E dia ka klisi mara ultima bluro orore. Le Public Land Authority dia kaltara. Ang constitutional marred. Di la al mirrura national government transfera igal mora state government mora karensela ke SPLA. Mangkira la kabeno la virtira udiswel. Di kal sub el campaign was actually ang kapsang al Mosers. Dia kasi luluy na utmara. Dia la ka borse. This say a problem lang ka matang tira adam la mo apply. El mo brula sersir. Ya Public Land Authority. Kamu mali nga ringil diwara at mga brura blin. October. Mang endabel tialo lang ila lisir kaw. Adi kasi belong share sa ringileng. Masaka ng mga October ni. Kada tsensan la. Ang National Congress belula la lo sa ila akaban no lang ania full klisi era at mail. Kadrulil mo priority. Ak mas ka imol example brother. Total sila last year. Okay. Ke SPLA
zoning order ay gat blo sisul authority order astobra o kudula drong okla lang awana o uringi ma ay QPV Ay, sige. e dia kal sibela ka benon interference sigida authority ra gagidele IQPV. state government public land authority ese o sisul mo na igar ro state travel bela dim na ni sel liya government ra amalgayo Muntilo ba ta order PPLL wasi. Ilaging may public land ram lagay ko mo klaro ra. Madaw era sumo ese ambes tigida Google girel tiral isyo. Sumo ese a president whips a girel nga ta pralis tringil mora kongresa malu ang leadership bela ang utilal isyo ratip. Le economic development bela will slow down or not gonna move unless we resolve this issue. Exactly. Manggirel mo priority. Say kita gulwar ngil kasi girel mo niya a vision ng kalada maigel guklalo es ma experience ni ma a issues luasi ngaranga ka oba girel lo ba direct. Ulma kulu example ra Rose ong alibang. Ngam na mo ready expand. Ideal sabi. Din anges mong ngargel morni. Sige dire lang. Makita mlewa one time dong dura ngel ko kumtera bangka. Nga kami laruba. Tirigel mlo mega udo del momrula blaba armin mal kuma momrula blaba birtir. At the end of the day dia ka makita. Gesel ko na sing mo makita no tiralad mo nga udo. Lemo sa tirga bay na mo la bay gal retirement til ma ese til harar tiallo. Mo tabay mlal mutul mo abura lam na Pero abula. ka sta business ti. Lesel bola ka makita tingado mo sel lol ni laruba. Dia ka government take care say gid 4 5% extra. Ese gid el moger gid. Maarala kalila arma kumdasyon mlaringira o malgoira ser al presidenta Toribio el wasay selngang esar amomrula kalila armang mobio taala los pe alogol material mo dia kalsan maring la arar mo Wai se me la tira kam lom super tila gid lo ulenga ka ngania ke kanel serse. Tirgel profesor ra le de por tokora babi. Tirgel profesor ra tokora babi ra bulu adar rogir. Adia ka ultra ra babi na mo edel dar tel bond. Se dia ka bulu la. Di ngaringir bela mo. Legal sum kom koro lo la ba kale. dire lam mo anhe dire dila ko Dise sum kom koro lo la ba akalel. Ingirel de lo mo gulo kotru. Al sum kom aringi lo ko de klu katalbek. o maturn overa Atur no verang aringi. Hindi kita dia kali kita adabom lokal po da babi ka sam edel dar tel bond tia angelik atel elela mas ranga mang. Malik lel ngarang klel dia. maluman sama bon maring la ala bolo breo mo Mengya mo aral la kalela mo tokora aral. Kaya siya ba ingirel la kabelmente lo ko krisi gitu. Ela wa ngam nombre gal minister Natural Resources Environment MNRET minister sa mabaw. Am netra presentation ni wasi. Aklungel ababil di import ringin merbelaw. Wai si. Asab edolo mesio sing wal kelder rungul babi ratal sils. Bulgula say nga 3 times 365 pesos nga 1,000 let's say 2,000 about 1,100 babi. Say gita do ba. El mo in addition el mo regal dom grower belaw lo water belaw super. mo satisfy la consumption na Bela ka do say. Kada makara ngosur malu ko dong ngeti say gita import mar ko mabe bela yegi gita men bubu say gita. Say gita gira del morning. Uri ra gira ngar say. Ako na singila lang nga imala kabelmente lo ng sir gitu bro. yang malumil Nakakaukso kal ko moratara tokora state ka. Tokora alis. Kasi makarang improve adalang okra babal daw. Ngani sila ko tun monitor crisis situasyon mo subira adalang ko ora bili mo okra babal daw. Bato ka isulu waseng morgia ay kagidele adalang okra long sponsor niya PPLA. Amlegayo amla talabora tel talk show lo segi morulia ablu ay ke man maklot to mildo. And di sell the breakdown at tiad rogil to koy in mortigel minigil to other hotel. Ako istirga kiril ngaria information will give ko so bringi hindi ko miskumya brief ringi. Tirigel ngora ala lisil Raigal state government ay gel
Public Land Authority. Om das suringi lo mengerger. Dia kalau om das suringi lo ngeseur ko. I see. Matsuko makamora abulura iray mo aplalis. Iti ka utude metungun sa adra ngaramlungul nga ringa utude. Iti nga om ngerger. Number 1, number 2, iti Alin nga magtalak nga nga dia kalau ngari ududi. Akti melkor sige lo. Number 2, tirigel miningil tilmongura like al state government. Mal beto ko tiram le benefit. Iti agid el dia kalu teruk lalla. Mang for example ako alis nga isiga investor yang unsang. Hindi nga katami kamani. Ya all nilalis di kagre. Betir ka longora regal government at the end of the day, ang lamang kasi change tir. Lim lamang to ang aramang tir mo kata na mo spare tir. Tir ka ba im lamang source ra atulong okregal blue, dia katial blue. Kam ko mas Mata na rin sencure ta bro. dia kadil tangarin ni secure at blue. Leng sel bora o ureng Takot betul adra model blue ang mangwilte al leng balatics. Dia kan needs ma dia ka palasira government wase. Ako te adra iray matirigel adal bi iray. Dia ka segit. Dia ka klaro nga si ata sesyon maluleng meeting ra rai. Ito malgol wa isel wase. Gobernador Gilel Malis el gotol mustira rai. Euriu le murang adal ta. Om nga si mamatakat mo. Kakaro. Kakarusot ko. Le hindi imagine nga ka adra nga rar. Adal secure nga rar. Ang aratal telan erundart. Matadisay dra mo ngura arretir. Unfortunately, eti udar tertir, akira irai marker oreor, marker aqua, marker germ. Tiagi don tolo koringir toko ya. Dia ala afecta. Dia afecta don tertir munggal masel gel masel humigo. Personal ngartiang wasi. Dir begis ko kablement tel wasi agiom ara ngais. Mabek klobli klim klol marmin mal. Sel bol 1000. Edi lo mo na kablement tembelangu. I see. Balso ko mo gimel blara ang isar. E mo gimel dason ng isar ol trablu ng isar tal. Sil di kablement tabru ri. E kama madinga rabli mam et mems kama mawduda. May sel mo logori. Di ka ro ko to ko rasyo ba mal dia ka tarmil. Akul makablement adi mitar musul. Kadam la to ko tigil mo di tigil ng rale iminingil. Ako gigel warak e wilo besilir. Esel lo betul betul warna kan kuk mo tirgen esel milingil. Ngani sel ngalak le kam pesel wase. Hale kuk lai gartir. Halo kuk lo mogega bokete. E kuk pel mateng le kuk tobong. Ako ndas siya ito tula state kam. I see. Kalut le gor. Dia ka. Nga ka kuk tung kalmoralis le kuk mlangoy gigel mo sem kadamo. Nga ka omgok como guerra ul da swegel girela alisra ikal state el moral adel sorin mo blay in diaksalo mara seltoy akpayo mara subdivision el tiagida ul ak experience na kam na maestria at dia ka rogul ade kambesa sorin lo blay oy arandira sorin lo blay endi dia kal qualify lo blay ikal blay kambesel mo arur abe tengil. Nsel bom tek kerngira day to day more madam seals. Leo mi timbol udal malal sprem malayan diblin mi mo timl kerni. Man arada di mul mangaka sa kalo blay. Hindi dia kalo ng liya bedel o mo blay. Dikmed maya tuara bilas nga ka o bilas. Kaya di mo sing mal sa hotel bilas ang mga. Hindi even arule ka man ka spil tek kerni. Nsel me ako sendal spil mutial. Como tomali nga ko uspel. Pero siya ulgor niya siya subdivision na ulmungil. Umdel lir ng longoy may ray esar mabrilyo mageltang. Engu ula reden ulmosel state. Matirgel wasen dia kabli kasabil mo kerni daswarandir. Emru rabli mo baw. Masel mo baw taaden niam le visay dulwase. Akmo blay mang mo ngarar sel blay ududalam oitren. Esel bada subsidize our mlura blirir el differable kerni
Hindi kan mom tamal ribo. Matial to ka ribo. Belar nga ngalagay mal una mal nga ikler belaw. Elme let's say tomorrow right. Ito sabihin mem tanga vacation of 2 weeks. El que bla cabalmente seguir el subdivision. Pea ay gelu rate tengi let's say $40 a month and $1,500. Len sabihin afford ngi pe o mesa adrin mo mereka maraya. Kuk mo sel boni. Mang nguay se en digil mo niya lul mok lemang. Mo de ala dula se nga ka dia kablik malu ndak bokir lengar niya a space. Ela clol monda la hablar bela dia kal el blind liar adal dastala. Dia ka blind bol kirnya adamat. 2, 1, 2, 3 family ay iso isra imol basyo. E o siga dalang ok. E dia ka space. Kaya nga niya again sabihin mo rin yung tultabe. E ore makarang e mudo la ududir. E mengira lisertil malubet tamarara uto malmer ngalgal nga marigil mertel mlakke o e ngalgal alugom na motel ra ke marigil e ore musukap toludo. E gulgoni ngwasi nga ka mudo la udude e ko. Makmose kamal mudo mo tolo sel o men girem di mo marablim. Dia ka ru markar talbay. Mesela may en sabil mo kay give pay mo contribution al state revenue e marko amru rabli Amlaringa public hearing session ra tiagi do besol senate etamlo touch ra on that oversight tingilo tiagi dole NDPP mlo mangri ra $3.8 million interest ma expense ra ang sel top na tialo ng ngari oleng ang ball charge ni. Ya government tamle promise lo si. Como top na ngi agi mo kamera igi gidel. Kimo subsidize igi cost kami. 3.8. But anyway, sila ko man interesting part at yang kasi. Ay igi gidel tabalol subdivision. Ela sila nga ira at 12 blay. Sila nga malgo ka blak ubes hindi to ka 12 blay. Di amle idea sa matawar amlo di bait tiagi to amlo share information amlo o information ya sa subdivision as in yes mal ay ka di share subdivision ay rak malabes hindi sila akmo mo ka 1.9 million 1.9 million na dirmula 12 reply awal ko in their eyes ran to kasi mal dia kal word ngi mal expensive o expensive rate yang more than $100,000 sa mo ara lahon na igagi reply $150,000 or something ay galbla di siya $60,000, $12,000 kam katola to bay siya mal mutal $1.9 million in kalara to o si siul more sel ngara malgo kal amne ngara 3.2 million or hindi takuk no masado wasi au ulmo wai siya nda ka rebek la ngari atamir plus ay gal basyo bla dedicate mo sa subdivision at ya gal biot al basyo ko di moder ay ga ko ra terreno sa to spare a clone nga sa government mo walk down flat siya daw ulmo ka kara a clone di nga mang why say git ngumil da so a subdivision din di regal lisa lol to but mara individual sa ngari at timira ngari hindi ka sorry mangira a subdivision while tamingira din mal agri ko hindi ko rin sa say nakabibig lulo bang keltialo mray Ara other state government soril dito ng Auckland National Government tamil tuuli. Iloya ba? Mga ora ding basira. Mga ora lai itira mala oli. You know? For example, ngirak lang amle offer at timir ng remlo. Why see? Ulgo makadar ng remlo timle donate ra imol torak. Ma imol tungko, ma imol dira at tayo. Aktil ni sel murgin mo lamang. Mangguk nga niya share ra kama. National government sing 60 blay, yang bilang ora 200 blay. 60,000 na lay mo. Tira ka ukti kasi. Tadi report ba kasi tadi waigal black front. Tadi malay galudo del media ka. Le ulgo mo na to koy mga ya be sa lot tunggo mabako matora ka amla Taiwan memang para. Ulgo mo na to koy mga kadahara. Amdu. El memang mo dong okle kasi al sukuma state government mergi ay gidel utum mal mongil ilo bat mangarang intelal bla morgi kasi malui let's say ngel dar klug ol nila imoragal blay
mang tela ludo kasi tela si el harar nga kabelmenta ratarak el men audo ya state kabelmenta ruli sel moumil e ga mo kerni e meleng rablim ba kabelmenta maududel maka peralo na national ngigel ngungil auda sundin dimla ka atra state kabelmenta auda selwasi podele audo de reliquia akmul vai ser atra kabelmenta oleor abay lo meleng audo del lomdo del tir Mo say. Magin mo. Da morul na tiwas. Lebo mes es el crisis. I see. Kita roga matengel was ngaramon dilubak crisis. Tiro da horto su de tira adren arbet rogul was egal gol mal blara blun arbet. Am no diagal dalen akli. Mesera lo meo bringi cambes. Tel atedel adra house. Matedel adra sene. Tirgel metoko del adra la. Mar adra national government, mar adra goror state. E modong okle di atul mo si tiak crisis. Hindi ka kalsol bringi. Halle gulgoy kamla unga tingira walen. Tamle react. Hindi makalplen. Halle nga ka di duliti do swege esto bendi. Tiyak man na mo interesting. Sira do gotel mo tal program. Ya lister toam le tuwa. Mga kailain in answer to your concern at tiyagila tili. Akwase. Laboring niya bling lelay ka state rogoy. Pingi tiyal sing 15 million. Mora bek state. Eda tas kertin bol kultuk lay gil state al manal sabihin murula. Blay maguk piyak. Ebu udon nga sir tirin niya sabihin. Len dimlak tul mga murula. Ablay nga ka. Tiyal mulgon nilo 1 million madanya malkloleng. Kala amal ko la si tom gadora individual play. Kaya mo gadon mo subdivision. Ano mo kakarang access road? Oy, nga gulon ni to at yagip. Imol blind di imol building. Complex. Waya kando. Multi-unit building. Oy, legal efficiency apartment di 1 bedroom. Sabel kernya angal gal di tilo trata nga gemay. Gi emergo nga niya bil girlfriend ringil kemo dum rula clean. El quiere seguir maybe 1 or 2 years emrula research pir mablirir ko. Mudo dol makabalment tirauren tingi. Tiang a revolve. Matuko klumuto may kaludo del mutlo mo ora bebir ablay. El atending may gel mo mang di mo ora gel blay at stop lending ya do dol may. Matuko klumuto matayo luto na 15 million. Tial program am lang nil belaw lulu niya half. Tial housing development ng Rigel. Ang goal nga masuom no ringim ayamadaksang maradam le involve ringim mga nga blan lo orong lunguli kaigi. El diregal mlamo udul mol otol. Awak mula si seguiram lo dosyo la sin imol building el gando matablol duplex el for family. Igel imol blind din tliw drabel ngel mabital family niya tablol building ang forer family size 2 bedroom mahmong awan each 3 bedroom ma imol 4 bedroom may kita ko am lel doswe mal klol adal betol ngal gel let's say 6 asabil may individual play el dar sabel betol dorul mo betol mandi gel and then revolve collect todo de ngarian adal el malamar ringi take care sel area mangaringa playground ringi ma swimming pool ma klaro ang laga kaya imray gida haru kaya imray gida kwa mangaringa ibon ngaringa post officer al sel mo lusa ba bien so mal mo teme malara na post Di important kanam lagi ringi makam lagi. Ay kay gidru das. Magaray mo bersay gid al idea level al mora action level. itegi gol ko rin lo sa itada Unfortunately, the electors is yung leaders. hindi ako Kaya tril mo rin, makotak mamas ka 3 minutes. Munduy kayo so migil at subject matter. Hindi ako may say. Ako basen tial to era sel to para to state government. At to era dolong okla. Say gidi ako tengara alsin. To era dolong okla sel sumong kamasada rolela ureor. En girel ngarngia eka na mil state. Girel ngaria dolong okra babal daw. Eka sabi emel
kita sebel generate urior se kita al top tiale ngarang tial transition report a president whips yak mo muy berngi mergo mangusele transition report mga saul tedim le adap teringin mo management action plan mergo long usele 2020 master plan ng makuma akmo yuri sel 20 master plan maral kiri le mo revisit teringi update teringi se aku kugir ngi makora muy berngi se dimnak ibirogir aku ka 627 pages makuk tu aktim lo mes ngi ay galo bila sections ra sen interestingly sel overall wa state wa ya bila state of daya wa state ni wal mlang tial blur ngi wal may mergo la mingi lol tirak la igel binga la igal ut ngare igel mo homestead ma igel mo utmbelu mangara le moktek ya esegi da mal le moktek tial national development plan mle state focused tetawa se sin sa blur bela ngala 16 states ngi igang agirel wa gol dingir milisi ake isair ngi makara akru ngi mo sepela drang ok mo oriol mo soisbel mo babal da bela bang arnya ano gol toy mo ngungi la drang mong tingira igal state member ko mo ya utma of course sel the bill foundation ya kana ya utma number 1 mutta mutta gitu legislative wal member ko mingi makumes seryo si tiamral mleungil I hope sa gitu ko ka timra president Twibsel mo guide develop renewal tial NDB master development plan adiregal mo ngulmel mo tromes engiyo ase hindi ka til esel do mak PS hindi ka til do mak PS kada may assessment to ase ngarang umta plan mo dia kal mo taw to margong ya bodol taw tringi yang nguk mara bodol taw tial sum da sisul kada mara sisul mulai igan da urung letter sera tagat maklik tiara 1995 25 years in 2020 master plan hindi ko sisiu magara po sige kita kumbas yang mal important tel sum kada mo start tel address arwalis development development Malaysia atau rasers ya kumbas sa kita mal al chelsea makata mal di mo tul ngulmel mo tul bay malungila kay tan sige lang le kita makla si awai si document ngi makata bay di mo tul me o meseri maybe nga igal maybe ra utol di luwas yang mosers adi gal chelsea nakita lalo ang maklol kumbali yang maklol buildings ra alsel torige sige kita ukmul mura anak sige kita ukpaldi kami tengah Kambal ko sel 2020 plan. Kau pong raudis mem. Hindi ang nga adi sel transition report kamla mo 2 times sa kiwi. Hindi ko alam lo missing raw do swega. Igel dimlak ko sa alsel. Igel issue nga ngi de la mga damsao. Lela sel gumesra dia ko ngel mutyal press conference gora dia kalsal mal gumdas weng mo tat sai gigil issue existing issue LNWIOL ulmen dia kata boray kay oo hindi sang ka hale kulgoy kampes ela sel mo mesra kumesra YouTube ra President Biden ra marigil etak mal dio giulen elangu kasusa gumesringil metog dara CB tele NBC usual wasi mal ma adorisam doriwan telal veisa alwa obis e ga gida bla rule sel do mesringin involve igel toil el chance lenga ulmen chance for example mle sign up 17 telal la kalero ka di cosmetic changes biak ngwa se kagida Trump pagilun mo lang matial wolak sto bringi molgon da morun sel gomesa suralen medel diaktul menggirel mo drastic luaise dingirel mo ringa a direction luaise ngara bodrura first 100 days maluben first lir ngara mo sa genire maralmo makmluir sel report ang ariya wasay first 100 days ngara sel di sel bo gomez ay ngara sel hindi kal address ay current problem oya a COVID-19 ang ngara sel hindi ko hindi kal dulwas elang tukmul magad mo vaccinate bay kal news elang wasay
pag expect mo vaccinate mo doktor at velo ng mlan mo Se running free merengi transition report tawal ko rati mo improve our service. Mang sebedal malai se sum ko ai se. En sebedal asum lo sen dia amo change mo improve. Kadang improve ay lagi improve das was still needs to be. Dil sukum kada captain Raskogi, ikir webet, malu ka harta atak, ikir improve tial bakal. Diesel bol tur kana ka comeback, ikuk bol dilen, ngada ka improve lagi. Akti apa dingun mo sending has tu mas ka ulmo. Biak mal ko lu ase. Gora sel sum ngai se omraele. E glebol mereka forire e virga al dogo ru hospital. I mean nga Google kal gel. Oh ela igida bebi ra question. Ela omgong al to ya all day center girel na mas pre maluben improve na ngani ala lang maudol mo. E ko ade kal bornya ure mak. Akti mal ko lu ase. Kada al bangla arebe nul ngani audo de gida sem open na bordel mal bornya audo. Aul activo lo gel lu ase. Kido del mutuos pe aptolo do el mo pera atragablemente el mo murula bebirato le ngaga mal lo maraga ambes lo hacia alona de algire de lo murula alona lo rurta agablemente que lo murula alona le que mo murula project el mo produce revenue malube mo klunge olira senior citizen que lo murula alona le que mo mo ora blirir ay queda la gire del murula alona malube bomlengu 40 million and 50 million and mile pension plan mo do besering ito. Edo ko gidol na isel the peringira every year abang. Visa lili gida other actually real was aligom mo per tirgen la madal other $180 million abel a pension. Mbia ke sel alar gidol se bong pera water metet marwargi tirgen la mad. Pera beneficiary tit. E mal nga mulubas legislation me makmle involve ra first al border. And dito mal dilulo ase. Every year kom na 50,000 at. Le lagang mo fail tal program. 40 years. E gandim mga sektor we kick the game every year. E bere selbol girele gupod albangan ni bere magandang ma 50,000 na moy trangot al to e dia nga ngori sei. Elang mlamot lang 180 million. E gidero ko ako di lugong. Ya nakadamlamo overwhelming. Kaya kali self transition report, amas ka trial option. Kada angara ang contribution ngi man mo di kan sila afforder ngi. Kada may ere di mo matarayus. Malu ka ngi tin mo dia. Mo dia ka. Mla mo dia ka klumyole tia do mesel ngi ngwai gid. Kada mlani ita tim ere di loran mo madruli. Ya se bolo ai se mo surtil. Le tiagila di lirga. Gira kal mala pension nga kal full yak mo makmay dal 4,000. Engel buy kal Elliot ma atoni Elliot matoni. Ase a calculation asal suma beneficiary ka agegrer ka 16 years in the alsabel tilatori. Agi minus ngim gadi mo mla 60%. Esel time beneficiary nga ngalge dirga gadir kegal buy kal agar mama kakalo sa may 20 some years. But ma 40% ringi mas kaka 60. Ela to sa kam lalu sa iki. At least kam lang mo start mo na. Kam malada ki mo sa saliwa mo lang dir ngarngi India. Film lang 280. Bay kam magyam losu. Oy, nga dire la. Ya unda silo asing mal interesting subject ng mama gigora focus more sa state government. Mang nakasigida ang duswe. Asum kasi ang kiora ang atmaw. Yalla o asing girem kira atmaw. Asum kasi ang kiora ngaran. Yalla o asing girem. Ngariya residence act. Luwasin telal aul makmesing kiora at ngorong. Umadro ore-ore ngariya ako del club sale blam kiat ngorong. Tarang blam kiat ngorong. Ngariya lu. Ay kaya kal kakalo sa bikis. Magtial malikondi ngariya requirement. Dia kal sabi emil kiat ngorong emsing kiora ngatmaw. Le adal ngatmaw. Dia mal diyon tigil mo kumari ki state cabinet. Maabarer.
Maabare la kam kega lumi kam kim kedra aklam. Ilga karosil mata den girgit ilga karosil mata almed. Ikmam kim ausuber kumi bora outhouse. Ya bol teme dem litra mo ngora araw mentergit ikit top dem mo kay siwek ra on box. Yeah. Se elit three are residents of state government. To secure other de kiram duris. Al Irga benor belau rogu bol mutra bukul belau tumla mo meker oryor. Your roof title is even going. alali Siya kametra. alinga ka kurang niya kla remember was ese till the ruling ra or to define residency. Naktiyan mo ko to alla. Oh, Mentil ada kal issue nga kala Wah. issue nga kasi katat makal mada den girgit it makal mada almed it makal ginro hosi girem partertial bilas. ya conger tila. Imagine o mga tarawil dia le di Dice el decisión a gumdasen dilulu así. Ya sala dilulu así. As long as el langaling ila ul da suemo asya kulmutul morong ramlongoy. Eka adar ramlongoy. I think it's something like Why say? Maulo mong masyung lam taman last state. Kami rogo hindi ka katal bola ka utos wiw. Hindi, ada lang kliw ma tianga ewar rakal do root nil government. Takar ngi tigel bebi ranga kal kira Amerika. Tirgai gedral ma el dia kalau dengar tigar ngal kek. Titi ngakabay sen kiora blur gim kim. ngakabay wasay. Darili matirgel nga outside the senkyo. Laboringa tax el pay malboringa bulgul sel senkyo. Boringa klisiel sel senkyo. Len agumda sa ada brigela base segidal sugumang dia ka maratak sa blue and das senkyo. Baktik bul ngmil wai selling. Tirgel adal ngaray gal bulu. Bol msisi arung miul lomda sulwase. Magarang ay gal bulu ma mamomil bulu. Sel mlego tul tora ngaramol wase ko daw matier capitol moram beo. Ari dili lang wase mamok medra ang iwal mang esar may belig mga ramlungoy mga tmaw mga rarda mga long siya amle ko tul luldas wase ngun mora ba belngel. Ela kom lang mo di way gar rogo to ko state government. Sel tabora ngaram blungo yung lamas wartara mla mas mentara mo ora capitol til nga gable TV morning mga ra hindi ngaram hindi ka atal soal makin ngam. Sige mangga. See the question gili ra other ke galbulul make sure lang. Why? See the answer ra. Len sibe ka ding artiang decide ro bang kami. Ngara bulgo lagi ko. Ngara alsu makmo ble ko ngara bulga. So kalau ulis makmo walis nga. So kan mora ek mo mora ek adram lungoy. Isel at the end of the day and other mga ke ngari odro mo itirgel bebi ra adram lungoy ke ngarba odro mo. Yeah. Siya di taro la kung masuk dapat improve ra state government. Kadim lias del tingem mo. Yeah. Temeda. Dia namu dia katingin nga pengambes turun dila kalologa mana kita mo balik. Kabu kambes. Lias del tingem. Dia pwede mong mas kaumbay. Yang mara kama ko man long saul. Kamam on maral waseng agi all taw de swam gili legal state government leng aklaw matengera subam mual ko rangara ge mikra alda du sel over tial global government relang ito ring sa alda du yakti ko tatkingela speaker emle former speaker kadi o misteri au dudir mla mo de kalo ngel waseng magna lo spe ekita di o misteri ayet to ko mo ar dangarengal ngalget Lendi mera habla masip sa udel mel todo mobility. Ako na sa set treatment national government mora ka state government. Mga ko lang iter ada state government bom seriously mo mes ablumyo. Len klebo ko leungi level 1 ra mo odla. Gilid le developer ngil mo ablun orion malu ben bere. Koman sulang ese o si sa akil giblem. Buk ngani altal sales. Ay amar ngir mga amno dia kalmeng ang arian sul. Og pulsum en mersel melsande. Bolso amal gukmot magiging mga doon gireter kasi sa ma selmel sande ko man sula dire ko gulang sula makambes ko ma Mr. Wilter di tida imol gagrel announcement ka ma ani ya to bet se program ra kasi sa crack lu ra 3 o'clock yo si tagan mo mo declare mo ran mo governor makionitra adam bu pay attention giren sige ese paid program dia kal part ra kasi sa ko man sula may